Syekh Ibrahim Asmoro Kondi Banyumudal Panjer. Iya. Utuh sama Syekh Al-Kafi. Semolami orang apa Semolam? Ya terkenal ya Mbak Sembalan Syekh Kafi. Syekh Kafi itu pendiri pondok pesantren Semolam. Si dari Gusa ya, dari putranya ya. Wis dari dahar. Rombongannya dewek top ya. Sendal mbok teri. Sendalnya di. Iya nangaring kana mobil masjidnya nang ana kayak masjid ya. Nangaring toilet ya nang ana masjid. Masjidnya nang ana kayak masjidnya. Nang lor mobilnya. Bener nang ana kayak. Kayak. Ini temu deh. Niko nang masjid, niko. Masjidnya. Mobilnya nang mriko. Soalnya mereka kan masjidnya kayak masjidnya, niki masjidnya. Niki nang masjid niki sholatnya mangke sholatnya masjid. Ya mam di sini mau sama mamrin mawon. Makan dulu. Ya mam dulu makan dulu. Nah sholatnya nang masjid kene, Makan mam nang mriki, saged nang mriko. Nggih, mamrin make nembe salat. Pada ngaso-ngaso dhisit nang kono. Istirahat dulu mange salatnya teng mriki. Salat sisa lah nggih. Nggih. Mae bene mengidul. Bene mengaring. Ini Pak. Ya mamam dhisit. Mam gisit. Jane gawa sangu. Oh, Nggih. Ana salat teng mriku mangke. Yang golek panggonan piyambak teng mriku teng mriki saged teng mriki. Golek dewek-dewek.